Kalugurang ming Vicario Forano, kay ba't ning pamangutang ampong pamakarandam, karing pari ampong laiko ning Archdiocese, ing lubos kalagalang Torrentino G. Labarias, Arsobispo ning San Fernando, pinili ni Reverendo Padre Jesus Vicario Layuk Jr., antimong bayong pura paroko ning parokya ng Santa Ana, patulay kayong iarap kay kayo at karing parokya meeting parokya. Yaku, Reverendo Padre Jesus Vicario Layuk Jr., kambening matibe kasalpantayanan, sa salpantayanan ng puan papasyag ko ing balang metong, ating sablang makalaman king tandaning kasalpantayanan, yapin, sasalpantaya ko king metong a Diyos, ipanglubos mayupaya, linalang king banwa ampon yatu, king sablang mayayakit ampon mayayakit, at king metong a Ginoo, Yesu Kristo, bugto ngay anak na ning Diyos, may bait king ipa, bayo pa king sablang panahon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos sa tutu, ibat king Diyos sa tutu. May bait may gawa, kayagom king panga Diyos ting ipa, aking kapamilatana may gawa ing sabla, king uli tamong tao, at pauli ning pamangabos keratamo, tinipaya ibat banwa, at mi katawan niyang tao lalang ning banal na Espiritu, king Birhen Maria at milyari yang tao. Mi pakuya king krus, pauli tamo naman, lalam ng upayang Poncio Pilato, linasaya, meteya at mikutkut, at sinubliyang nebye, king katungaldo, agpang king ula, ring kasulatan. At milukyat siya banwa, makalukluk wananing ipa, pasibayang datang mitlong ligaya, banmukum karing mabiyang pon may ngamate, ating kayaryana alayang kapupusan. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, ginuang pon babye-bye, amen ibat king ipa ampon king anak, akambening ipa ampon king anak, miyagnan ni samban ampon ni paligayan, menasbuk yaking kapamilatan ding propeta. Sasalpantaya ko king metong kapulungan, banal katolika ampon apostolika, papasyag ko king atin metong binyag, king pangapatawad na ring kasalanan, at panayan ko ing pangasubirang niering mete, ating datang abye alang angga. Amen.